Салам алейкум Алла. Мабу южный, да, условное название Алладан қалған Криса. Ремс временно берген еткенде. От саатта не было. Пожалуйста, охраняется законами России. Ну, он сейчас переделан уже. Ремс купал заодно переделать еткенде. Алайды. Millet kesin zatın bağlata bilmez. Kesin zatın bağlata joklay bilmese bir айталы не керекли бұлай бізге затты. Бұл біздің неме, біз пайда доказательство, что мы здесь тысячелетиями уже живем, алмаймыз. Ол шағатлық тыма бұлай затла. А бұл төбен арқыз, нижний арқыз. Сабалардан қалған затты ма бұйт прихватизировать етіп. Қашта салып башына. В те времена некоторые народы да еще дома строить не умели нормально. Знаете, в мазанках жили. Такие народы были на Кавказе, да. И даже не на Кавказе, а потом пришли на Кавказ. Средний храм. Аван Криса. İnanamsın, onu ırpıt salıp garaştırgızı yapılandı. Ben inanalmayım. РПЦ эти храмы нужны только ради заповедной земли рядом. И все. Көреміз қалай ұста жашылап алла. Ташла қарас, мен жылауа туралы ойылмай. Средний храм değil орысша. Ана тілді білмеймін, қалай даты. Неужели вот эти петли с тех времен остались? И не сгнили с тех пор. Кстати, железки есть и там, наверху. Темечкені көреміз, яшла қызла. Ама білеп қаталалған замаларынан қалған штукатурка. Келіп қарағамыз, көргеміз жашауызда ата-бабалардан қалған затына. Олай қарағамыз. Бұл өлікке қараған адамға көбісі бұланы көрмегелі жашауларына бұл ата-бабаларымыздан қалған затына. Ол мен үсін айтады. Бағалатмайбыз затыбызны. Тамлоған ақ, бүгін оған ақ РПЦ-ға берілсе де бұла ұлы кіші қиналып түлді. Мені затым, мені ата-бабаларынан қалған затты деп. Кіші қинала білдік түлді. Бәсілі кеме керек ділі ала деп қоярқыла. Амын да мабайда сөз үшін 19 өміріні ақырына мабыллай 14 Криса болғанды. Орыс бұлама православный монахла 11-ін разобрайт қоғылла. Тоңыз орынға да түшлеп, бұллай затлаған. Алайды, яшла қызла, баға тылмаса зат. Северный храм. Жардол пропайда. Ey Allah, qazavatqa duruz. Tengizliyle özенеге kirdiler. Eşitkенбиз? Кара чыгыс текметке
Bizni zatımız tuttu geldi, karağız. Nence Karaçay'la, nence tavuk gelip malkarlı karağız. Ata babalarımızdan karağız atlağa aytçığız var. Bu rolik mi körgen nence adam gelip karağında eken bulağa. Ha bu iyesiz kalıp malay atılıp durgan zatlağa. En kereklerin bergen bulağa ve asfi çala salganda olansın. Keltip çıraklan canda yine bayda. Ablayda Allah'ın kabırları. Düşürülanı İbr patçakını boğan boğum değil mi? Acaşmıysa. Bu kısan işleyenli. Kaydalı içinde gele altınları kaydat. Kayda korat kaldı. Karaçayla gerek tuttu altın. Karaçay millet yine ya. Karaçay millet. Kobanlı suyunu içip taşınca alap dursa da öldürtük da. Beri girsen, vay bu seyir bulasa. Vay haytayım, tarihke kolumda tiygençe. Prikasnutsa rukaya k istoriydi. İstoriyi. Ata babaların tarihine tiygençe. Biz onlu millet bolsak, birleşebilsek, ablanın üstünden, bu vazatların üstünden, tarih üstünden kin olay yeter geldi. Birleşebilmeyiz da, kuralamalay. Angan bereyik de bizim için onu aytıp buralıq dep. Yaşlı kızla. Birlikte tirilik dep. Bırakılladan boş aytmağın. Вот, пожалуйста, раз жазылып тұрғанда. 100 золотых украшений. Қайдал енді ала. Қайры кеткенлер. Алла. Москва, Петербургка. Здесь тоже захоронение. Здесь, наверное, был похоронен, по-моему, царь, который построил вот этот храм. Так написано в одной была книге. Когда мы от того храма уходили, я послушал, что сказал экскурсовод, он сказал, что те действительно могилы, просто их сверху бетоном вот так отделали уже в наше время, чтобы они не осыпались. О, значит, я не ошибся, да? Значит, это были могилы. Да. Вот это тоже могила. Но здесь более 100 килограмм золота нашли в 40-м году. Только куда делось это золото, женские украшения и так далее. Вот это уже под вопросом. Я всегда удивляюсь, Александр, вот какие они имеют право, да, вот археологи. Вот пришел, выкопал, да, чужую могилу. Ну, да, забрать его украшения, понимаете? Ну, открыл, посмотрел, закрой обратно, да? Вот то же самое, взять его мумию, потом еще в музей. Ну да. А нет, еще золото забирают, и вот так скрытая могила остается. Кто им дает права? Я понял, еще если это первая могила была, да, такая раскопанная, они же их тысячами открывают. И все вот так, валяется все. Вон плита надгробная. Видите, вот широкая. Открыли, оставили там. Вон там тоже. Вот сломали и все. Гробокопатели с грамотой сохранной. Bu canda kerti başı var. Karaçız. Allah'ın kalan. En başı. Al etkelle. Bayağı başında al etkelle. Akalgan уже реставрация. Алай. Тағын өрге жолда барат. Çok bir boşluk табылмай қалды, барып қараған ният бардан деді. Майда var жол. Taş жол. Аланған zamandan қалған. Біздің миллетini көріп все байда. Қора Руслата елді. Все. Байда. Осы ағашқа да барлы байда. Абылайда солнечный календарь деп тұрады орысша. Көреміз.
9-10 ömürlerde Abayda bolğan etken. 90 atlamğa juq kengi yalaydı 90 metrege. Bir milletle o zaman da üyüle at işleyebilme geldi. At hamile geldi. Allah Abayda sonun içinde kayınlar etken. Ayda da ortası. Göremiz, qallay millet boğamız algın zamanlarda. Yine kalıp ketkem saatte. Abayga va pravoslavniy monahlar tomuzlarını jiyip turganlar. Abayga saatte köbüsü yer tümdet. Arxeologlar kazıp izine cevap koyallar. Erkan Abzat. Tomuzlarını tutturganlar monahlar 19. ömrünün ahırında. Алан и Гун с детства, да, у них был обычай, особенно у аристократов, искусственной деформации черепа. То есть ребенку специальный как бы бандаж ставили на всей протяжении вот жизни до взрослого состояния. Да, когда череп мягкий, он становился удлиненным вверх, череп. И что удивительно, такое встречается и в Южной Америке. В Южной Америке среди цивилизаций, от которых остались только вот могилы, исчезнувшие цивилизации. И здесь, на Кавказе, на побережье Черного моря такое встречается. Именно у тюркских племен. Понимаете, как? Почему никто не трогал тысячелетиями Александр? Это карачаевцы относятся к таким вещам, ну как? Ну стоит, да, от предков стоит. Христианство приняли, да? Не трогали. Мусульманство, ислам приняли, не трогают. Пусть стоит, радует глаз. Кому он мешает? Я, кстати, не вижу в его чертах лица монголоидности. Нет, откуда? Карачаевцы, балкарцы не монголоиды. Я понимаю, да. Başına da kimse de kaçını salgandı kresini. Kaçan teşrif atar kızanına. Erkinlik olmalı salıngan da. Erkinlik olsa altından etilip salınmadı. Ağaçtan etip salgalla. Babası salgan bolla. Kim olsa da gelip, proverka gelip atsa, söz üçün жалко bulmazsa da, kıynalmazsa da, ansın altından salgan. Malayda yaşla kızla. Жеріңе ие бола алмасаң, бірлеше алмасаң, малайды башқала оны өтерле келіп, сен үшінге, миллетің үшінге. Келіңіз бір сағаш етейік, келіңіз бірлешейік. Кезбіз үшін түлесе да, әндігі төрілі үшін, сайбилеріміз үшін, тұтықларымыз үшін, алан bağlar үшінге. Қалай жерлеріміз бар, мана туристе келіп сұқланы олай. Ой, дептері, қара дептері бар. Туралла. Ата-бабаларыбыз мұны көпселебек. Бек қиналдық әлі тұрама. Бұлай қары сула нексіз, бұлай су башла нексіз деп. Көреміз? Тышқалла бұл ләзатла башқа тәлі. Абылай дава кімге барада шығасын бұнда білмеймін. Аллахи, Қарачай миллеттің жар суларына бармайды. Не жашыру? Себеп не? Ата-бабаларыбыз ішілгелі. Milletizge çok barmay falan. Turizm o kaçan da kişi açığa keltiredi. Allah ya bizden ne hayır.